Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. З Євангелія паводле святого Матвея. Потым Jesús пайшоў з імі на месца, званае Гецсеманія, і сказаў вучням: «Сядьце тут, а я адыду і памалюся там». І, узяўшы з сабою Петра і абодвух сыноў Забедеевых, пачаў тужыць і адчуваць трывогу. Тады сказаў ім: «Засмучана душа моя аж до смерти. Застаньцеся тут і чувайце разам са мною». І, адышоўшы крыху уперад, упаў на твар, маліўся і казаў: «Ойча мой, калі гэта магчыма, няхай абміне мяне гэты келіх. Аднак не як я хачу, але як ты». Калі вярнуўся да вучняў, знайшоў іх спячымі, сказаў Петру: «Чаму вы не маглі 1 гадзіну чуваць са мною? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе, бо дух ахвочы, але цела слабою». І зноў, адышоўшы другі раз, маліўся і кажучы: «Ойча мой, калі не можа келіх гэты абмінуць мяне, каб мне не піць яго, няхай станецца воля твая». І, вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы ў іх былі стомленыя. Тады пакінуў іх і адышоў зноў і маліўся 3 раз, паўтараючы тыя самыя словы. Тады зноў прыйшоў да вучняў і сказаў ім: «Усё яшчэ спіце і адпачываеце. Вось наблізілася гадзіна, і Сын чалавечы выдаецца ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік».
Я прочитаю зараз псальм 90 інтенції нашого арцибіскупа Емеріта Тадеуша Кандрусевича, просячи для його сили, моці і опіки Найвищейшого. Хто живе під оховою Найвищейшого і знаходиться в тіні Всемогутного, той скаже Пану: Ти моє пристанище і моя твердиня. Боже мой, на Тебе сподяюся. Ён сам Тебе вызволит сетки паляўнічага и от слова, что несе погибель. Перьям своим Тебе охине, и Ты сховаешься под ягоными крылами. Не будешь бояться ни страху ночного, ни стрелы, что у день летит, ни заразы, что ходит у зумроку, ни згубы, что знищає опоудні. 1000 упаде сбоку от Тебе, и 10 000 праворуч Тебе, але до Тебе не наблизятся. Только поглядишь в очима своим и убачишь отплату грешникам. Бо Пана Ты учинив своим притулком, Найвищейшого своим жильем. Несчастье не придет до Тебе, и горе не наблизится до Твоего шатра. Бо анёлам своим загадая наконт Тебе, кабины оховывали Тебе на усіх шляхах Твоих. На руках Тебе будут носить, каб не спотыкнулся Ты об камень своей ногою. Будешь ступать по львах и змеях, и растопчешь и львеня и цмока. За тое, что ён полюбил меня, уратую его, обороню его, бо ён познал мое имя. Покличе меня, и откажу ему. Я буду з ним в утиску, вызволю его и прославлю. Довжинёю дзён его насычу, и покажу ему свое збавление. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь.